mun reng laki ni saya paling raja pikir ni reng bini mun reng bini saya paling banyak pikir nak pese kelambi emas gelang tas skincare mun andi pese skincare makin jauh beda-beda kan 3.500.000 nih kemudian yang kui beni karo keng pote lecen engak plastik romuan ayu kuda teman-teman keyboard rek bini haram muan itu engak plastik salah pote terak ngadirup lecen kuda ngocak lima teh kok magian dia bese tang bini tak meliaki dia kok apa polan lecen tak kok pan gula nyium tak belecar mun pah tak belecar mun itu kok telobuk yuk ngolosot ke babada emayu ngolosot ke baboy ngolosot ke baba iya pada ke baba ngolosot mon ke atas aku rusong nyaman aja yuk mayu mulai yuk lali sajam yuk kurang 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء kurupatan kaula cukan kurupata ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Mu'ti dak salerana beten kaula sangat tamulja aki ajunan Kiai Haji Sahlan Suri ajunan Kiai Rifai ajunan Kiai Hasbullah ben satejeh para kiai sehadir nyuun sapora abdina tak bisa nyebut tung situng karena tak oning da asmaipon namun meskipun abdina tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi takdim hormat dak sateja seampun alengki Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat Bapak Saiful Rizal selaku Pak Tinggi Uringin Anum sekesempatan mangken hadir di tengah-tengah kita cukan tak kalep Bapak Kepala Desa Bayeman jika dinto Bapak Ahmad Saifullah secukan kesempatan mangken beliau hadir eka dinto tempat secara istimewa sahibud dakwah wa sahibul manzil engki gak dinto Kiai Zainul Basar sareng Kiai Salim ben sateja jajaran majelis keluarga sesaat mangken abada aki saibu areh wafat epon Kiai Sukaruddin pasukan Banser yang ikut menertibkan terlaksananya acara ben sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek sateja ajunan beten kaula amul jaaki
ben betet kaula yakin ajunan sateja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan samangken takdir asareng apolong dalam keadaan sehat tua akina sateja sehadir samo ke terus paringi kesehatan amin paringi lanceng umur sebarokah paringi teka hajat paringi nak foto solihin solihat ben sateja sehadir manter masuk aswarga terus masuk aswarga oh iya mate lego jang terus masuk aswarga dari mama tega ada maksudnya swarga beni mangken budia thank you keng manter ki lanceng umur saya barokah solawat ben salam ngereng atoraki da anjunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben solawat ben salam gak dinto moga manter kaula ben ajunan sehadir kesempatan mangken pagtabi Nabi Muhammad kalaben syafaat sehingga kalaben syafaat gak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanas saapoi neraka amin Allahumma. Para rabu sebatan kaula mulja'aki kaula benajunan mangken neka masuk dek kasih bulan mana bica epon orang Arab mangken neka ekocak bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ni kenapa artena Dzulqa'dah nikah bulan seandi toju Qa'dah nikah dari Qa'adah. Jadi Dzulqa'dah nikah adalah bulan yang di dalamnya terdapat duduk-duduk mi'nya mai toju para rabu karena lamba orang-orang jahiliyah nikah mun la masuk ke bulan Dzulqa'dah paperangan nikah ambu sateja orang istirahat juk toju ibeng konah makanya bulan nikah pai kocak Dzulqa'dah. Jadi Ramadan Syawal Dzulqa'dah mana bica epon orang Bengkalan Pasah Tongare tekepe apa nak tekepe you tekepe hah bulan tekepe arami taknya mai bulan tekae oh tekepe Allahumma sholli ala Muhammad. Nyamai tekepek nikah polan kepe dua telas niki nik cari ni wong Jawa diapin dua lebaran polan kepe dua telasan sebelum Dzulqa'dah nikah Idul Fitri marina Dzulqa'dah Idul polan kepe dua telasan akhirnya pas nyamai bulan tekepe polannya mana bulan tekepe Apo Reng Tongas kan masuk Tongas mungkin kecamatan Tongas di sana uringin anum reng beringin anum nih bulan nyamai bulan tekepe gejek takut ke bulan tekepe nih kan abangun aroma tak nde mulai bulan tekepe lah dong la cak mulai setia takut tekepe betul orang ala kuaka Malaysia lah cak ungku setia nak cak ungku setia apa kak takut tekepe sampai orang abini orang laki ya tak ada bengan akad bulan Dzulqa'dah ni kan ada kan lah cak abini setia apa lek takut tekepe cari abini takut tekepe hadirin kulam ada pak agak ajunan bulan tekepe ni kebeni bulan cuba you di orang Madura baik sebeda Bengkalan atau sebeda beringin anum ni kan mon tekepe ni kaya arti bulan cuba iki tak pati saya kan di hadirin kula ada apa Allah subhanahu wa ta'ala ada gu dalam Al-Quran pakwa ada guna Allah ada gu senika
Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Saong kun nabi tong na bulan Allah seaka bainika jumlana dubel. Yauma khalaqas samawati wal ard, mulai Allah kebai langit dan bumi jumlana bulan ni kalakar dubel. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan nikah beda 4 seemul jaaki bi Allah. Dari 12 bulan balik nak boleh, dari 12 bulan nikah beda 4 dia selo lek ketelak. Mbian jak jongonco saraan mbian don gula ring bini mula akalungan bekerja rojak makala sing mahal mapah ojek suat kok saya cocok cak kopak mbian saya kocak cak mbian mun nanti selok beni sebe idin nak deh mun nanti selok beng roh terus mak kita perlu lek hambal saya idin nak lek alle lek saya diselek dasar perempuan kok saya cocok bon saya nggak rembi yuk terus acen tu kali aki aku mega kayak yuk Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Allah akabai bulan ni ke jumlahnya berapa? Dari 12 berapa seemul jaki minha arba'atun hurum. Ada 4 yang dimuliakan Allah. Dari 12 beda 4 bulan ni ke bi Allah emul ja'ah. Masuk yu mun korang kenengan ni kak ya ada leger yu. Oi, yang di tengah ni kak ni mun korang kenengan ni. Ni kak ni. Ini keada ini lega diada lega dekimu ni baba orang kenangan ke atas bapak hai hoi ya kok ini dia ada lega ya ada riur ini men orang kenangan ini ada lega ya. Oh iya dah tajuk lah dia loh bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi dari 12 bulan ni ke 4 bulan saya muljaki Allah. Keng dalam Quran tak ikebala cak bulan napaan saya muljaki cuma ikebala cak beda 4 bulan ni ke di Allah imuljaah. Hadirin, ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, haji perpisahan, semari haji ni kan Nabi Muhammad lo haji pole pah sedah. Nabi Muhammad ni ke akhutbah apidatu emina para rabu. Ketika Nabi Muhammad apidatu emina, Nabi Muhammad ajelasaki ternyata 4 bulan seemul jaki Allah ni kak telok bulan berturut-turut situng bulan ni ke apesa. Napa telok bulan saya berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Karena polong nih kak, cek pun ring matura, tekepe, reraja, sorak. Dia telo bulan nih kak, apolong nih ke bulan imul jaki Allah. Sisitung neng bi'en bulan Recep. Tapi cek pun Allah neng Al-Quran dari 12 bulan 4 bulan saya imul jaki Allah. Bi Nabi Muhammad jelas haki, saya 4 nih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Recep, cangreng matura, tekepe, tekae, telempet, tekepe, tekae eko, tekepe, reraja, sorah,
recep ke ngai pak bulan ni ke bulan mulja mungku Allah para rabu teti bulan takepek ni ke bulan mulja kula perlu ada pak kesempatan makin mun beda orang ngocak bulan takepek ni ke bulan tak pati sae bulan tak pati bagus ni kasaten pun tena suul adab da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kelenun bahasa kasarah ampun korang ngajar dek Gusti Kanjeng Nabi ngebela bulan becek bi Quran kebela bulan mulja bi orang Madura bulan takepek kebela bulan jelas tadi bulan takepek ni kemudian bulan cuba reng geringin anu bah jawab enten kiai bulan takepek ni galakar bulan tak pati sae kula murai pelamba orang mun ongke ke Malaysia tepat ke bulan takepek ni kak salah tak gaji tang ke polisi kiai orang muna bangun Roma mulai bulan takepek nikah salaro mana tak kenengin lagi bini bah telak bulan nurai banyak terjadi mun sampian nurai banyak terjadi ni kebenikeng bulan na cuba yu terus napa sampian ben orang seongke ke Malaysia ben orang seabangun Roma pikir nak ngang ke bulan takepek bulan cuba pulang ngang ke bulan cuba maka cuba ni kebi Allah bah beki karena Allah saya cencin hadis qudsi pakwa cencin Allah ana inda dhonni abdi bi sengko tergantung persangkaan manusia kangko mun isangka bagus bagus mun isangka cuba cuba jadi mun sampian bulan takepek maknanya cuba sampian bi Allah ibri kata saya nungku bulan takepek ni kada iya bu mun pian yang ka bagus bagus mangkana ca ampo kak sangkaan ampo tek ngarteen orang saya ngarteen coba benyangka coba ni bi Allah bakal paringaki kelanon mun ring Madura ni kan bagi bari saya beringin anun kan paham poran orai coba tore mun ngamaken tek narik ni pah romoro ojen tada ondem kan pah jawab beda carok bener pada tak oleh sedikit yu ni kemun sampean eros terosaki bakal beda carok ongku ni kemun beda caruk benih markena ujian panas benih ulan sampian yang ka beda caruk ni udah Allah beda sedikala karcang hadis ana inda dhanni abdi bi cepon Allah engko ja apa cang persangka datang kabul apa cang manusia mun sangka beda caruk beda caruk biko mun sangka cuba cuba biko tetimpian cek yang ka cuba mun yang ka cuba ni Allah bakal beda aki jelas sing malem mah pah beda mu nyena wek-wek siapa mati ya le cang siapa yu semun beda wak-wak kamu nyi beda orang mati je leneng Iran ada wak-wak mik mati kia orang Israel mungkin magi ada wak-wak mati kia malah sama ke wak-wak kagani ngebom mati sekali bener tak boleh maknai coba ni kata boleh bah beda boleh mun bini nangandung lake na tak boleh kopakuan beda kia iya mun laki na kaki ategeng yu mun laki na kaki nu kangi yu patai beki ko pakuan tali na ben rambut Jepang so ka orang je yu hai ko nemu dimma kaki je ho cako pak mari gidi ngaki yu ambu cak ngerti coba boy pahamun bini na ngandung laki na tak oleh ko pakuan si bini ngandung saya ngang bulan selaki saya ngang bulan eroja mako sakale iya tata ale enboy ota bagi bagi lip osok orang kejuna orang je pahalip kapi je pakko mun tak tal-talan rumah tetangga aja pahna beda boy Allahumma sholli ala Muhammad beda boleh mun bini nang ngandung laki na tak oleh mati eolar ko pada beda kia kulen bini kula ngandung pertama kali 2016 kula anyar ngalle Roma dan guna kol sangat malam aring kesinda porah ka kanan ku tak pah beda olar kaber dalam lumari yu kula nyari senter ben kaju pah tatang kentar ka gula lala cek pate olar ai arab pah bini na kaki polan ngandung arab pa jang gula mun bini na ngandung laki na tak oleh mate olar jawab bi gula iya cek pate olar aja maklek engko se pate di olar aja dekentang bini pa janda ada yu tahu bagi ikan tiabi saya ngocak dia wajib bercik pada petengah gini nabi gula cago pak bini kula ngandung kula pahero nyari olar tak nyari laku tak nyari olar kula keng mun olar masuk ke Roma yu ada saporan
Bila bicang ringko na lamba, olar ni kamu ajalan malam biasanya olar manti. Karena olar ni kamu tak manti cuma ajalan siang. Jadi bila lamba apa saya ngak cong. Mun beda olar ajalan siang malam mah biasanya olar manti. Nomor 2, tanda olar manti je ceta ke pepe. Oke, olar lacing pepe ceta ka. Olar kaber tak barja aja ke kayu. Onar kobra pepe cetakah lemun onar secetak ke bungkol ruyu mon bungkol jolok pati manti yu keng makita pati manti pala agelajar malam tuli pate olar apa olar apa ular lencak kok sapa andi bini pemulai kadek reka ular lencak haji ya toles 0823 32 nampak satu nampak semua deki ibni na tahu ular saya hahaha kok Jek le budak minta sampai curu nguncur sing ngaji yu dina. Engak rin jual cuko tak baju tu. Terus lo apa yu gultong od lo apa. Sepenting ngah. Gula kita pati cek sehat degi nak. Sakit gula di bering ban sana benar. Bagi makin kilo pati cek beres sekeng bulan misal undangan kare masuk lagi baca dan lo pati sehat. Kule sampai makin kita bisa tedung napang yu le tapak ke maksudnya lah sebel deh le kan tapak ke mentedung lah torot kah ajar napang tapak ke kok mau nabit bamun tedung napang maksud tapak ke mun kau kenjak sekejap tu bisa aja kaja ya. Lapor lagi Pak polisi dia tangkap lagi. Marhaban ahlan wa sahlan Bapak Kapolsek Tongas dan rombongan Bapak dan Ramil dari kepolisian beri jalan yuk. Beri jalan. Nyereng Pak polisi abadi na jatuh lagi kebiu menemu si gentengan kau pai tina akhir ya ngereng pak menemu si genteng pak jatuh lagi kebi ada potong ada air jemarin pai tina akhir kok ini kirimon kok nyebut andi perasaan di kakek sakitnya tuh di menemu si gagak pai tina akhir kok bong beda lah torok kalah India ada macam acara haul biu masa cocok acara haul pasti ya kisi siapa kya sehna miriada na miria Valen ya mak ngunceng ngkok ke kayu minta langsung ngunceng Valen asli narule mun ngunceng Valen asli kan tak kin soro juyu sepenting lebih mik kalau bukan dari petunjukmu tak ada teori orkes mak Allah baca budu naring dina dia terus ya kok mbak di dalam break terus ya aduh boleh lah Allah taning terus sakit apa tak kau itu punya apa nama malaikat pun angang ada apa langkong
Bapak Ibu Bapak Ibu hadirin, aduh ngaraingan kangen mi genteng asli naik kongkang. Pon maki sambia kerja saya pada pak kayak ngak inggi maki sambia kerja saya pada pak mentor teti ilmu saya malaki sapora kula beni antara kerja para rabu keng mun tak kerja kita ikut ngaki bimbian tak ikut ngaki mun pak kula acara ambil serius neraka jahannam boleh keletung dulu boleh yuk apa nak anyar depak lah yuk perego. Jadi gula sambil kerja ni ke keng pos ngaposi imbian maklek imbian ni kata ngantoki pon Allah ke bayi bulan berempang siapa ngucap empat ki huru jua siapa nyabi empat ki huru jua patah ege di ngaki orang kata ke melo saya kebala bergelak 12 berpakun 4 saya kuan nak hari ki di ngaki dia makan mangkan motor ke pengajian cengeng gelu kasih ceramah pacek no orang nak teman muring genteng ring dina ada Allah saya kira ngaki tak ike ngaki ngaci pak pon Allah ke bayi bulan jumlahnya bulan berapa 12 dari 12 bulan berapa saya mulja ki Allah beda 4 nah berarti saya ngaji beda oleh nah saya 4 ni ke bulan mulja maka tak oleh orang beringin anu ngocak bulan saya 4 ni ke bulan cuba para rabu karena Allah ni kan nyata ki mulja bi Nabi Muhammad ampun ikbala saya 4 ni kah Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram Recep cak maturana tekepe reraja sora sapare kok la haula wala quwata illa billah cale ko budak recep tekepe reraja sora recep di sapar oba sapar boleh wan Allahumma sholli ala Muhammad 4 ni ke bulan mulja maka tak oleh gula benajunan ngucap bulan tekepe bulan cuba masalah yang tak kasokan abangun Roma bulan tekepe tak apa-apa sepenting alasan lebeni bulan para rabu tak apa lah cak abangun bulan setiana arapa yenje kaju nama lereng kerengan sedekah tak apa lajak makan setia ke Malaysia apa ya njak sekecak kan telasan mak lihat telasan gelu tak apa-apa sepenting jak sampai marga bulan tekepek ni kata oleh mun kaula benajunan sampai 4 pun ngucap tekepek ni ke bulan cuba saten pun tenuh bulan benajunan kurang ngajar dek Gusti Kanjeng Nabi benda ke Allah nomor 2 para ragu bisa haram hukumah nunget-nenget saya nomor 3 mungkin niat tak enda dak kasih pada pak bi Gusti Kanjeng Nabi lah ngabala cak bulan tekepek ni ke bulan mulja pakku ni ke bala cuba kalaban secara muta'ammidan secara menantang dak tubuh Kanjeng Nabi maka hukum bisa pasti aki kafir para rabu terselamat dekapi amin Allahumma jadi bulan mangken bulan tekepek ni kah bulan cuba napa bulan mulja masalah yang tak kesokan abangun Roma bulan tekepek tak kenapa tak kesokan akad bulan tekepek ya tak apa-apa tak kesokan berangkat ke Malaysia bulan tekepek boten nopo-nopo sepenting bulan tekepek CRTE bulan Ju Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ada lebih setengah jam lah ada apa seambu siapa cak lah keroking ni kucing arah kucing kok ni kuding tibi deh munding tibi apa nak boleh eteng ku makai pergemar acam masuk deman lah masuk yuk pokong
mun sampean ada injak bulan tekepek jeung kok norai banyak musibah injak bulan tekepek jeung ke Roma Roma tak ceja injak nek benih mar ke bulan tekepek mar ke sampean andi persangkaan coba ke bulan teke makana tak oleh persangkaan coba inggi tak oleh ranurai coba inggi benih karo bulan yu benih karo bulan sampai mimpe gelanun mimpe coba nek mun bi sampean tak yarte elok kira beda artena nah, kok lah para panas sebenarnya ada kipan panas turun kok oh ngaleh dia ketemuran terus jangan kebadak guru jangan ketemuran terus ada jangan kebadak kok panang ibun baba dia pah cerame yang pereng dia tepak kering apa dina dia pacek saran gelu hah korang aku udah kamu dasar perempuan pasti selalu kurang oh iya pasti itu ego pon Allahumma sholli ala Muhammad termasuk mimpi nih nih kepada operator ihu nyon korangi jadi ihu na banyak geluh ihu terlalu banyak saya terus sekelangkong men termasuk suarga benlon salon nambian jadi selain budian lah masuk suarga kepimpinan ki ada ngedeng desel ki ngiba mixer deh ya Allahumma sholli ala Muhammad termasuk mimpi nih dari ngaki sampian mun amimpe ci arte mun iarte maka artinya ini bakal tumimpe ke sampian bakal terjadi kan Allah janji ana inda dhanni abdi bi sengkok tergantung persangkaan datang ke bule kan kok impian amimpe impian pah maknai berarti impian nyangka maknani ke Allah bisa ben imaknai coba berarti impian nyangka coba ke Allah mun imaknai bakal terjadi gelanun orang Madura ini kemun amimpe kiki ipongka kapatiin aja ipon cang siapa aja cang TV kok nemu di masambian saya mun kiki ipongka gelanun kula beni cuma amimpe kiki ipongka amimpe sa colok ni ke kiki korpas kebi di ulu sosa kula kan kapan ngiding pada raga apa kunjer aja tang kiki alhamdulillah ternyata ya Allah alhamdulillah ternyata cuma mimpi ida nak kebi yo mayu dua aki bah mangkat mayu lambat gak apa-apa yang penting tidak telat loh kan nana pemongkro lambat kan berarti cuma tak nyapuk keng mun telat berarti oleh 2 bulan sing ngandung jadi coba Valen apa gelaknya kuadrat mungkon korang yang nyuncang boleh mun korang Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pada Rabu sebatan gula mulja kita perhatikan sampai mimpi nih kamu sampian IRTE maka artinya kau bakal tumip ke sampian mun sampian amin pekiki ipongka pas IRTE kapate enak keluarga sampean bakal beda mati ongku mun sampean tro oni saya kocak kul nikah ongkuan dapanten ken mangken sampean amin pena apa carte mun pakun beda artena mun pakun terjadi entari kula ka Madura santap colok gula korten genten iya koto sik santap pejeng kojak tajek bukan bah ongkuan tak kira entek genduyu repot mun penceramah gendeng dia hanya ku artis payah penta nyanyi dong Allahumma sholli ala Muhammad jadi mun amin pece arte egi mun arte bakal tumibah terjadi ongku tore kula mada pak situng hadis kanjeng Nabi ada bu seneka man ra'a ahadum minkum fi naumihi syarra pasir asaus orang beringin anum seedelum teh dunga sampian amimpe coba maka cepon kanjeng Nabi sampean amimpe coba sampean amimpe kiki na ipongka
sampean amin pe merebu kaju kanjek pun kapatik niki ya pun merebuan sampean amin pe kekek ketang kang sampean seher lah sampean amin pe eta beung sape bi setan niku mbian nika amin pe coba kuat buna kanjeng Nabi man ra'a ahadum minkum fi naumihi sarra siapa bae saya amin pe coba dalam tedunga falyanfus an shimalihi thalatha kapan ngiding pakon tuli acopa kakacer telo kali biasanya orang mun amin petak nyaman ni langsung ngiding tengah malam biasa nggih otabe mun empian ni kata ngiding tengah malam ngiding ki laku kapan ngiding tuli acopa kakacer telo kali cuh falyakul cek pun ngaji Nabi pas pakon adua ni ketua nani Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam ibu linda boleh Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam umpama tak apal tak usah cak Arab cak Madura tak apa-apa artinya senikah ya Allah dan kula jaga aki dari cubaan mimpeh ya Allah dan kula jaga aki dari cubaan mimpeh ya Allah dan kula jaga aki dari cubaan mimpeh kuat guna kanjeng Nabi la yadurruhu syai' mimpena sampian tak kira beda artinya sama sekali lah mimpi pongkak sampian korban ngiding tuli acopa kakacir telo kali pas minta raksa ke Allah impian mimpi tak kira beda artinya ken makin lagi sampian pas amal laki tak kira beda artinya impian beri-beri mun mimpi nikah yang terjadi nikah mun mimpi nikah yang terjadi coba senikah ken makin ambu ca arte mun ya arte bakal terjadi karena berarti sampian andi persangkaan ke Allah Allah ampun ajenci ana inda dhanni abdi bi engkau tergantung tang persangka datang ke bula mun mimpi kiki pongkak apa nyangka kapatian beda saya pati keluarga hadirin kula bukti aki tibi sampai makin mimpi kula ada artinya sama sekali kula mun mimpi coba kula tak teman ngarte sehingga setiap mimpi kula tak teman beda artinya sampai makin makanya mun coba cak arti mun bagus tak apa-apa yuk campian kapi ya arti nemu PT abuang beda tamoy lo apa-apa mungkin bagus lo apa-apa mungkin bagus arti lo apa-apa le beda tamu yongku beda kaper masuk ke rumah PC oleh seminggu pakun tak oleh PC autang ya mun autang kan oleh PC kemarin jadi mungkin bagus arti mun coba tak oleh arti jadi kecukan mimpi mun mimpi bagus arti tak apa-apa makleh si bagus ni ketekah karena berarti nyangka bagus ke Allah king mun coba je arti bakal tumibah mpian paham mimpi sandal hilang selaja kapan sandal mimpi hilang selaja kalau kuna langsung ngucap ya Allah aku mimpi sandalku hilang selaya apa mun selaja apa bahasa Indonesia nya sebelah ibulah dia sebut dia tang sandal hilang selaja ya Allah aku mimpi sandalku hilang selaya ya Allah ya kelurah lah torodra mimpi selaja ya Allah aku mimpi sandalku hilang selaja jangan-jangan ngopah ngupload status semalam aku mimpi buruk sekali ku takut berakibat buruk pula baginya suami di Malaysia ku takut diambil janda laki na budaya Malaysia lo apa kan banyak pesan aja yuk loh iya gak apa-apa perempuan itu meskipun tidak bersama dengan laki-laki sepenting pesan lancar kan tak apa-apa tadi yuk. Kenapa kok demikian? Karena fitrahnya seorang perempuan itu tidak sama seorang laki-laki. Munreng laki kita andi pese sepenting apulung ben bini. Keng munreng bini tina kita apulung ben laki kor kereman lancar. Betul. Aku tak betul ya kok kak. Mi ontong kok tak bini dek enak. Cenongi pegedi ke Brunei kok. Ongguan lah karyo, ongguan. Are munreng laki nikah. Si paling banyak pikirna ben sering bini ni kata apa demun ring laki nikah pikirna si paling banyak sering bini kita ego anu biar nikah
Lah nika kesokan Allah senika yu beni reng laki nikah tak sengude tak setua burle-burna kering bini karo apa teh ayo yo ajo mbade ya jo jeling jo ayo ndoi reng laki nikah tak sengude tak setua burle-burna orang di no reng laki jo ajo ya macam kau laki iki ya ini kenyang kubat tu deh ya ayo ongkuan makanya mun laki nampian iki ke pasar depak ke pasar pah laki nang telak ring bini retin pah tole cek kiri normal aja yo sementara seorang perempuan ring bini ini kecokop ring laki situng makanya ring bini ini ke Allah ibri perasaan setia pulan ring bini ini kecokop ring laki situng maka ring bini ini ke Allah ibri perasaan tampuruan secek raja untuk aja ge laki nasi situng makanya beda peribahasa seorang wanita itu mampu menyembunyikan rasa cintanya walau 1 abad tetapi tidak mampu menyembunyikan cemburunya walau sesaat ya kok apa kan kira kan sana kering bini kan ring bini magile budak demak ring laki bisa tak ada kan dah keng mun kadung sakit ati ring bini langsung surga yang engkau janjikan tak ada teti ando ante deh kok pak edok dia ongguan yuk ongguan jadi mun reng laki ini kesepaling raja pikir ini ring bini mun reng bini saya paling banyak pikir nak pese kelambi emas gelang atas skincare mun andi pese mun tandi pese skincare oh makin jauh beda-beda kan 3.500.000 nih kemun yang kui beni karo keng pote lecen enggak plastik romuan ayu kuda teman-teman keyboard rek bini haram muan itu enggak plastik salah pote terak ngadirop lecen kuda ngocak lemat teh kok magi andi abis setang bini tak meliaki bigo apa polan lecen tak kok pan kuda nyium tak belecar mun pah tak belecar mun ha itu kok telobuk yuk ha ngolosot ke baba de mayu ngolosot ke baba iko ngolosot ke baba iya pada ke baba ngolosot mon ke atas aku rusong nyaman aja yu mayu mulai yu lali sajam yu kurang 10 ha orang apa ki puru depak oh jadi mau lempian ki bro dapat gue tak begitu toron senyoro malambat siapa yuk mau orang saya rojak mulia saya nyar dapat bentibi bisa apa suruh mangkat ki bro dapat minta mangkat mulai gila-gila ku cari semangkat mulai gula bener iya deh yang coba gula kapan dotong gula asapedaan dari laut bumbu pah ngocak iya kok tahu di semang lah kok tahu di semang kula kretek ya Allah tadi sentar benih terong ngaji ya keng penasaran jadi gue lagu mun beda pengajian boleh tantara siapa ceramah Khalil Yasin apa kok lah tahu ya kok ya tak kira ntar saya lah tahu saya sentar dan beli keng niat ngaji keng terus tahu jadi biding bah ngocak iya kene kok ada apa sih begini kene gerari yuk lah maksud sebel deh coba kerpas deh iya yuk Allah baik kerpas hah apa India nocol mari gelo walen mari yocol India mari yocol orang ngoncang tibi yu mayo elakeng ngoncang ke kesukari batai bagi moleng kok yu nggulam mari di kanton iki ngali ada katongas timur mari yu mari nika pah ngali ada katal kandeng kula nika beri dari Lumajang yu kemarin pagi itu dari Lumajang duhur pengajian iblis ke Madura ngali ke Madura asar di Madura ngali ke baru Pamekasan malam Pamekasan di Mekasan abu di boleh keran dua agung gelek jadi maki ke Madura tak boleh ke rumah yu mari pikir mun pah dia tok bila tang anak seandi ale yu kakek patai bagi mulai terus kok
iya mun saya bebe terus nyang ku tak lecak ya tas lebih kakeyu oh ha iko ha nyai na fakta terus makai fakta pada remak ayu cak lain mobil pada supir yu masa udah nak banyak orang yu waktu pak kering apa baca dia iyan nareng dinna dia Zaroki begini nah pakai kibu akan tak bisa yu kecuali saya dinna mi ngerti kak yu oh ya cara mada iya boy darat melarat yu apa wabel le menumpian ngerti jeng kok susah yu berarti saya nyak benyang daripada beneng kok pada tak bersekapir yu pon Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon ibalik na boleh teti bulan mangkin bulan tekepek ni ke bulan muljan apa punten tak oleh hula benajunan ngerti bulan tekepek kelaban bulan cuba ingki jadi mun berik-berik ngucak tekepek ni ke bulan tak bagus kan makin ambui makin sampian lah oning berik-berik tak oning dari sapor abi Gusti Allah ingki jadi bulan tekepek ni ke bulan mulja ben mun bedepak napaan ce arte cuba ce ampora nurai cuba mun nurai bagus ya toreh mun cuba tak oleh nurai aduh engkau kejutan sekanan karena biasa engkau kengi tapo kau renge lamun coba cek torai kus bagus engkau kejutan ya tasa andes karena biasa nak ingin nemu APC senikah mun pakun tak nemu dumpit lagi na selongkar insyaallah pan mari nemu PC tapok bi lagi nah para rabu sebutan gula mulja kita oleh ngerti coba sehingga sampai make amimpeh sampian cek arti coba mimpena mun bi sampian arti coba maka coba ni kebekal tomi bebekal terjadi ongku leres engki Nika kanjing Nabi seadabu ben kula apuk tiaki tibi sampai semangkin kula amin pena apa bi kula tak teman yarte ben kula kapan ngiding selalu acopa ke kacir telo kali paha doa Allahumma inni a'udzubika min sayyiatil ahlam mun tak apal cak Arab cak maturah ya Allah dan kula nyuun jaga aki dari cuba mimpi la yadurruhu syai sampian mimpi tak kira beda artinya sama sekali mimpi sampian tak kira beda kecubaan sama sekali ambui ampo ngerti coba cak ampo ngerti coba cak ampora nurai coba karena nurai coba ben ngerti coba secara tak langsung sampian yang kacuba ke Allah senyangka coba ke Allah kecuba ni kebi Allah bakal ibaki dak gula ben panjenengan mantar pada amat selamat amin Allahumma terpada abajra amin Allahumma terpada amat selamat kapi Allahumma para Rabu makin acara haul ke almarhum dak remah hari ya almarhum reken pegelak ngaci kamayi itu ya makin saya ibu Areh Kiai Sukarudin semoga sareng Allah Kiai Sukarudin yang kak derajat dalam barzah semoga Kiai Sukarudin swarga na ipateki bi Allah semoga Kiai Sukarudin bisa ngibeguleben ajunan budian ke swarga sampean sehadir itu akina manter lanceng umur manter bi Allah pataka hajat manter bi Allah pasete dalam keberadaan ibadah manter bi Allah tak sete kecuali husnul khotimah napa husnul khotimah nikah orang sebagus dalam pamatena mun parlo bisa ngibala ilaha illallah toraiki orang mati nikah mun beda telok tante nikah tante keng selamat torai orang beringin anum kalau ada orang mati terus ada 3 tanda ini berarti yang mati ini selamat napa nomor situng cepon kuste kanjing Nabi irkul jabin mun badereng mate lamayit pas deui na melo nikatan tekeng husnul khotimah
torai di ajunan mun bedereng mate pah deui nani kemenlo tak kudu banyak ngerenyep aing nikatan dekeng saya mati nika oleh rahmat Allah cepon kanjeng Nabi situnggi irkul jabin. Saya nomor 2 tandana orang mati ni ketekku mayit wadarful ain tengal beca engak sing nangis royu padahal orang setan apa tengal beca mun perlu sampai akhiri aing tengal teman mangki ajunan lemun beda orang ngak nikah tanda sesetan nikah keng salah. Saya nomor 3 wantisarul munkharib elong ngasajan raja lo ngasajan sekar tenung kuan nih kebennya wahahaha kok jadi kapan pateh ongguan deh yuk haji apa ya tahu nih cacang kanjing Nabi sama depak nih gula pada tak tahu jadi tanda bagus nih kah nih kalau kau tu beda kapi beda salah setung bayi tanda saya mati nih kau orang salah setung irkul jabin dari nama lo otak beda ida kering tak melo wadarful ain tengal becah otak dari ida kering tengal kering wantisarul munkharib lo ngamergeng sajian sekar nika mun ki oding biasa kapan mati mergeng mun ki oding mergeng kapan mati mergeng nyaman apa kun ada gatel tangan dong deh paham ki beda kan teman mangkim kan orang kapan mati elong sajian sekar ki nikat anda orang selamat huk mun beda keng tak langkong umpama masih telok nikat ada benih orang masuk neraka benih doi na kering kantona biasa bah ngucap tumpes masuk neraka kaki benih belum tentu nikat cuma tanda saya beda tanda berarti nikat orang selamat umpama tak ada belum tentu celaka pada Rabu. Jadi mun elong sekar nikah sajen sekar ketika mati tanda keng nikah selamat keng nikah tak ning kegebay bimbian mbian pan parak mati ya kok dia apa namanya tapi secempet boleh marin yuk mun mekar tak liburan saya tak mekar oh ya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad keng nikah niki sampian makila keng deui na tak melo tengan la tak beca elong tak sekar keng mun set bisa asa ngola ilaha illallah nika ijamin bi Nabi Muhammad sampian pasti masuk surga makanya saya ngak gula motor ibringin andum ni mun beda orang mati ya mun beda yang sekarat cek kan deui lain ko pengen aja tolongi la ilaha illallah senikah catur kadang ibringin andum rela beda yang mati ya orang ngalah sarah dateng beni etalken paking kan deh le enggak engko le engko mesti ya engko bini na selamat arah apa kita ingat ke kaki ya jadi mun beda yang mati ya cek kan deui lain tolongi la ilaha illallah senika iki cek je aja yu orang mati ini kalau tengel kan beda kalau kadang pada kayak gini katol jo Allah beda sampo dia nah aku tak tepak kering dina Allah minta rimbi untuk gede ya saya kawan cek jaka jaring mati nih kalau tengel bencek cang kencang mak le bisa ingin kangen mak le kening toro cek cang kencang launan la ilaha illallah ambu kelu la ilaha illallah cek jaka aja cek cang kencang muni kencang la ilaha illallah la ilaha illallah aja langsung tahlilnya mana yuk lekas mare mentro lekas mare tak usah telken yu celing menoreng tak ada cekel deh iya aja lekas mah Allah binin sabar ya kak mi ontong kok tak bini deh enak jangan pernah tukar didik cekel kok ya Allah lekas mare kok Allah selamat Allahumma sholli ala Muhammad
Lemun saya mati ni kalau norok bunte, perhatikan. Mun saya mati ni kalau norok bunte, la ilaha illallah. Saya talken ni ke ambuaki. Jadi mula norok bunte, cak talken boleh. Keng cak tina aki saya mati ni. Kemaca aki dua surat, situng, maca aki surat Yasin. Cepon Al-Imam Abil Fida Al-Khawbawi dalam tafsir Ibnu Katsir, mun beda orang mati apa maca aki surat Yasin, nazalat alaihi rahmah, turun rahmat Allah. Nomor dua ipakon maca aki surat Ar-Ra'duh. Mun maca aki Ar-Ra'duh cepon ulama, mun lakar andi bagian seteh, eka tulis seteh ben asangu iman Islam. Mun lakar tak seteh, tuli beres boleh lekas sehat cepon ulama. Makanya dua surat ni kebaca aki, seetalken ambu korlan norok bunte. Jadi saya kocak asangu la ilaha illallah masuk surga nikah. Nih kalau kau tu abareng benih maca la ilaha illallah pas mati benih sanik kayu. Kalimat terakhir la ilaha illallah artinya mungkin maca la ilaha illallah mati na leku dari maca la ilaha illallah ka mati lo adakan de lain nih keijamin surga pon. Jadi saya kocak la ilaha illallah kalimat terakhir benih abareng ben mati tak kira nemom bian mun tak kira Indosiar. Indosiar ben aku sudah tidak kuat. Aku titip adik-adikmu ya. La ilaha illallah. Ini menemu amunitin. Mun tak ingat janjian ben malaikatnya. Pon macam ni. Sepenting mun lan norok bunte ambuaki. Tak mun la ilaha illallah lan janggal lu tak kok pegekeun tengahan. Angu italken Allah bae. Mun la ilaha illallah lan janggal lu tak kok keun la ilaha pah pegek maknana cuba. Punten cepon saya Ismail Osman Azan Al-Yamani tak panapah maca la ilaha illallah kan pertengahan pah mati ni kampuni jamin swarga bukan peka gelak saya maca ya makin peka cak dengan la maca king malaikat saya nyabut ngade gelu faedah. Jadi eka selamat eka husnul khotimah mantar saja saya hadir bisa asangu la ilaha illallah mun parlo mantar saya dalam kebadan ibadah mon parlomanter saya tepak ke hari Jumat karena orang mon mati hari Jumat ni kejamin selamat diseksa kubur. Kanjeng Nabi anda buyur faul adab amman mata yaumal jumu'ah mon beda orang mati hari Jumat tak nyeting keseksa kubur. Terus apa tak terus mati Jumat? Terus apa tak terus mati Jumat? Pak Aryaki bokocak terus mati Jumat limakin kan ki Senin Selasa Rebu Kemis pah depak benih Jumat nih kata egi benih Jumat ada tegi itu akhirnya termati Jumat boleh salah ki ya budian ki manter mati ya budian keng manter tepak hari keng cek mati ya bareng ada sing ngalia lobang. Jadi kan dua Jumat ada dua senika Jumat boleh dua mun tak mati cekel. Jadi gula ku mun ngonceng Hulil Yasin bening ngonceng ceramah ngoncengnya kelempian je. Jadi bi gula bele gelu mun saya glowing torot mun saya kir-kir pati ka ada deh. Hah? Apa? Letter Allah kiai ni ke boleh letter lah. Pasal oleh barokah cak saya ceramah ke boleh letter dina dia. Deken kok terus laki ada iya. Abu cak India ada keluduk di bun laut je. Ni pas nyari pandang nyanyi yang ngapah tepur kelap kok. Leku pah masuk koran Hulil Yasin mati berengangai kok. Iya pun saya bebonya menceknya menori ke suruh nyanyi India dapat dengan keludukan suruh nyanyi India. Banyak ibu ngaki piaran mari nak mati angin ngadina. Pon, saya ngak campur kak sangkaan coba ke bulan ini. Jadi bulan tegepek ni ke bulan mulja. Tandana orang mati selamat ni ke berapa? Telok nomor situng deh inamel. Nomor dua tengal labet. Nomor telok elo ngasak sekar udah bemergang ni kata anda selamat. Sampian makin tidak si telok ni ke usaha aki. Manter bisa amaus la ilaha illallah. Hadirin Kiai Sukarudin tak usah bahas nikah selamat makin pun nikah bejre makin nikah yang kak derajat bi Allah
betul orang si selamat mi temu sing hol neka hadir cek banyak manter sampian pan sete pada iya holeki ya budian nah baca ngontong ngabeten terus kadang nak foto maki banyak apa benembuk mati banyak arbuk saya tahlil nah banyak arbuk sing hol nah terus kadang satria tanan pahatokar arbuk tegel ben tak sabar biar badan apa ada entar kapi orang ada terus kadang ring tua mati benar buk sing hol nah tapi terus kadang atau kartanya apa sampai telupasaan bisa rebuk tabunan ben bengket badan apa ada alhamdulillah entar kapi setia itu pak kakak kis ekocak biko nih termet salamat kapi daripada bejre kapi daripada teka hajat amin Allahumma hadirin dan gula ematul ini kandi program menikah tempat pedalaman saya ada masjid dekasa nikah bangun masjid makin ampun oleh situng masjid ada masjid tu orang Jumat jauh waktu adorot akhirnya gula nikah adik program abangun masjid para Rabu tetih dan gula setiap pengajian muntada macelan amal gula macelan amal esum pengajian ke masjid nikah pola 2000 saus munta andi 2000 tak usah masang munta andi pesai kene tak usah masang maki 2000 deki papolong ben pengajian selain kan banyak kia setuju engki mak kita setuju pakun macelan kok kerja minta tolong si andi plastik macelan lagi plastik minta tolong boleh sambil maca asolawat ki toreh atas sakala eketena irep 2000 na panganyol engki macelan lagi toreh sallallahu ala Muhammad minta tolong ya tas juga macam lagi plastik sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampian semarinya be kaniat ikan ebe kieu kering tuan sampun sete genjer lagi sampian semarinya be kaniat genjer ne kere makina kering tuan sampun sete dekik niki kebeli kabe kebeli semen genjer na akili kering sepuna ajunan se alam barzah amin ya habibi ya arusal khafiqaini ya habibi khafiqaini ya muayyad ya imam al-qiblataini asareng sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi man ra'a wajhaka ya karimal walidaini man ra'a wajhaka ya karimal walidaini hauduka wirduna yauman nusyuri sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi wasallam tak langkong motor asin ku kerdus tak kok mulai tak sak kasak
Menjak jak sekelau banyak mi bah ailangan macam tak boleh. Kalau kalau kerdus ebak bah mencocong kiba boleh. Alhamdulillah masyarakat beringin anum bek lambek kapi amin. Kerdus pani pacalan plastik pani pacalan tanang ipasang kapi ki buruh. Tahu apa nyabek apa ngalak saya dulu. Nyabek kapi tor sakalangkong iki. Siapa tu macilan kerdus motor sakalangkong. Ajunan senyumbang motor sakalangkong iki ter Allah sa paring balesan ter bi Allah paring balesan dunia akhirat sampean ter pada pak kapi ke Mekah Madinah ter paringi beres selamat ter paringi nak foto solihin solihat ajunan saya ngagungi potra manter potra nama bunga ke ajunan dunia akhirat ajunan seandi penyakit ter yang ke apa penyakit seandi masalah manter laga masalah nah sandi otang manter lekas majer otang mun tak bisa majer si mau utang manter lopa pola anggota nabang mekar sentan termet selamat dekat thank you motor sakalangkong saja mempon you korang kok laleca you nak na you terus saya kena dia rumah mula dia ha apa terus aja mo aduh nginom kiai kok terus sampai kok nginom daerah ngah dia nginom Bon, sekak dito si bisa pada pak kurang lebih dari unsur nikah undum yu takut dekimpian pleman kau jenan juga ku lagi ngalia. Ku nama ki undum ongguan. Maki sampai kolema tak boleh pian siap. Siap tak boleh sampai kolema. Siap juk toju sampai kolema. Siap ada tek kolema. Dan tek kolema kok ngalia kadang. Haji ayu. Ariyak den konjo subhanakallahumma wa bihamdika borongan gula wala suruh matron tero bareng mari nanten bongke kok abak lak pamari mari beri dilero yak yak keberyai ada buduk ngaji ya yu je suruh nyanyi boleh kok lagu ladaran dia sebel engkau saya nyanyi biyan sebunga kulit saya tapor gelap marina ya cak harus terusan kibur jadi beri peringatan yu muntak hulil yasin mati bernganga deki ya yuk bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah lihadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim وخصوصا إلى حضرة المرحوم كياي سكرالدين وأصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا وما أملنا فداء لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وفكاكا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kau kita mari lagi nak pergi mulai kada kau kita assalamualaikum lah menyembang kape dah mulai kada sakan lah Allah akhirul kalam thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.